Lekshia chinangra na thum psychorally iwiring pami twigiji salam sadlay na thum psychora ija wipamli kalakshi kakhanang malay la ring palagina pamser de layer da chitsangai arihon oktwili le da kleya mikumo psychora khanang da sifu da chamcha da kle tam hitran kala khamawi mirin ka thawni kala da malong ring da ningchot lakai na oktwing rok da kle tam hitran very twin da ki hangai digiji paningung da itum katom rokse ringkapa ningklum pau banava kakhanang sikfu dam hili very itum ling so mi chingda legichi mamalai lakhai ase twig hai tamli rena so mi gai rena thana mi gai kalang naura mi gai sai kora phaning khuida rara da khle dam hili rena kali kha itum ni mohor hai lak mara gi hi machine mi haid leye aja ina na tum psychorally gishina kam chubrum kangai tuipong nawa kakhanang tamli sokhami pau kakhanang tamli sokhami pau hiwe pong hidi gishina kam chubrum ngai ok twina hiaka kanang da sifu da kle tam hili Varewui nangra itum ringkapa kala sokhami mirin ring pai khwai vrena pong ngaran mi hailak tlaye itum na Ephesian chapter 5 verse 15 to 17 chipang rum se Ephesian 5 verse 15 to 17 15 ni lag bi le ye cheno natum na katha da ringra khala da Ngasharlak mangkhamwa miping mathala thangkhame miping thada okthilo 16 chada sangapang atam chi mathada singkhilo keche himaka pha atamna 17 chui wangaina mangmang mualo kha prohona natum likhi sang sangai khala gechi phakhilo in English and the bangai 15 be very careful in how you live not as unwise but as wise 16 making the most of every opportunity because the days are evil 17 therefore do not be foolish but understand what the Lord's will is azu witipong kakhanang tamli sokhami pau hiwi azingli in a shirmaker point mati shir sangai dleye kre point di ngasharmai khar ringsa Ngasharmai khar ringsa 15 kpaking atam tran hida da bi aid leye chaina natumna katha da ring da lekhala da Ngasharmai khar ring lo ki wang khala chilaga atam hi makapha atam da da hang da leye ok thi pam hi more pam satwi hau kita itum atam gachida khangsha phai na ina yan sang da ring hai tam tran more li ta sang thiai bai mai gi shimirin ring thuai bai kachot ga chang mirin ring thuai bai lekshiongra verena itum psychorally ringapa sokhami kala khui mirin ring sangai kichima malai hai ase itum na eramaini if we kharjan yang khung atam je tran verana nili ning mi laga thingthei ji mashaya lo shai to one tirako the ning mi kha anina Ngasharlak Varewui ning kamiji kai laga more twi sa khai waina kathi khoji rashungao kakhanang ga chochi rashungao kala ringapha khoji la malay tu it and edamani if we now thought ka tonga azzi tum rashung da chota kleji edamani if na makang shawi waina chiwi samanji tum da sampang maron da klene chena arwe tam chanin la pol nei tum remind sa da khle ban ba itum Ngasharmai khardering lo makapha tam ne keji tum remind sa da le David mirin le tumne yang khung atam je tran aunga ka ngam ka la na brana line shigjinan aunga ka ngai David ti ka ana Ngasharlak mi we bravely swing sai ka phopha da ring khai waina au shim khuji kai ka gaude ongram la kai aude hiwi ye nei tumna tamkhi bai na ba brana itumni ning khami wa longjili tumna Ngasharlak ring khai tam tran mirin hi ring pha masam phang ayamane ringapha goji masam phamre ka kai ka tek ring shi o khanang chi na yu bang sagi gizne chi waina itum li remind sa da kleiba na ba mirin hi Ngasharmai khar ring lo khiwan khle chika atam hi makapha atam ne dai itum li arya atam tran hang mathin da le na I wi mirin Ngasharlak ring da le la kaji khang han sanga ye Varewui ning ka chang kala sang sak ngai we long chili ok thui da le la kaji khang han sangai itumna Daniel we kharjani ton paning khunga tam tran Daniel kala awing sot nauping Babylon ni rau sa da raga da tam je tran apong tra khaina thumni sui laga awunga we kasagaza jila awunga we khor jila
kala Babylon we mavre shi apong mi chat khana ja thumni sa khwai apong tra khaina khangra na tam tran Daniel kala thum pingwing so na ping ningal ka Varewui mangali masa khang yi ma cha khang yi ma mang khang yi je im sa mra da thum ngani tit ta Ngasharlak in ringi dai thum na kharjan ka pasang pangai chiwi wangai na atum na ka suili mata sang wangai na atum na mirin ching ning shing na khring wangai na vrana niya ong na aida atum le awar la matai sang mi atum mi opam jila chui kang sak kala mirin pai da sok mi walong jili okthing sake chang chen dai thum aru atam chan atam khise itum Ngasharlak na Varewui sang sak ngai walong jili ring khai tam chan sok mi ring pha le ye ji chi mamla ha se Kakhanang pointly Thangmeilak eina Ringsa Thangmeilak eina Ringsa mang 15 we bili pa tam chan mang khamwa mi ping mathala thangkhame mi ping thada okthilu sitale thangkhame hi Varewui na raya chansam chiko with rally thumna ka pa tam chan pro holy khang chi hi thangkhame how phogna sitale thangkhame ya mina phrase ga mirin semka ya da Bible na hangdale itumna Matthew ji ka pa tam de tran itumna kharjan samange tama khali mi khani yokti sai mi akapa hina sidi dong li shim saga ye akapa na lung ha dong li shim saga ye siban zingrot khra dam de tran sidui dong li saga ga shim ji ba manga ningrer thu da aw shim ji shimanau khalung ha dong li saga ga shim ji sipan zingrot ral la foundation matai da nganing shing pama itung we mirin li jishu hina foundation talga mirin sem ga tran itum kalika mama shimra itum ring pa so khmi mirin ring lakra kha okthewi tatkhana sina lupa ka them ga shangaina very mazangla shim saga ga jiba mai ga shi Kakhanang ga jot ring shi mirin na saura leg shengra itum we mirin Christer tangka mirin hi sem kalaksa hi tangkamai phekar na gaji hi mamlaing sangai mana nawi mirin vrezang ka sem ga dalela nawi katam gashi vrezang ga tam shida lela nawi shimkhur vrezang laga sem ga dalela avava ngara nawi naw bing vrezang da naw ga dalela gaji hi khanghan sangai lawi machine shakam gada shini Rizaka aina khani le da bi head le proho na shimji masami akha shimga sabi siringalang aremana kainung khamayon na china kainung mayon thailala aremana nana thorla kaina na kartwi huila kaina bilaga ning sakla kaina vaga sangwi gaza chila aremana chidle program sang ka shimsa ka arema ko program sang la itumna apong cha khaina plan sa dakli chi arema ko brand mam yon me ka itu mirin chi arema ko nana silent ra dalaga ngalang khida khle sa mang da khle enjoy sa dakli chi la program sang ka arema nei da aru edam chan itum remind itum psychology remind sa le itum thangmeilak aina ringse ji khania pointly hira da hangai ga thumali atam shichintheilak aina ringsa Atam shichintheilak aina ringsa 16 jilik pa atam chan hira da bi headly chada sangapang atam chi mathada shichin khuilu kache hi ma ka pha atam na avrina ringkawai atam mi da khle hi awi ming take vai kala awi krin le heda okthili jo khrane itum psycholo mirin hi kashia mi kumo mirin hi vreli otam ngats khwai nei gichi mamalai lak hai say Psalm 90 we verse 10 li to na parking tharan mi kumo mirin hi zingum hangshini or hangdishat okthui chimo kai calibre na miyami kha chili tiong me kha sami da okthui nga sakki chi chitaka na ihi okthui approximately 24,000 days okthui na wo mirini hiya ga shejini thada 24,000 days mang okthui gi ji kai khana ga tena sangmira kai kha ba chien nandal maga shong chi milale chena le shingra okthui itum ga shina ga awon thada ra khon hi aman saklagi no khilaga vrewang ringma lakse mitra ga az quarantine tam hili excuse khilaga sak makeup ga jatam shiman nga sakta kle la tra khle de le
Tra khana Netflix li, Amazon Prime li, mobile game, social media pong tra khaina dam chi shiman ng sakta kle shiman ng sakta le ina higata hi yangda kle hi mapham ne gi ba maning la kha na no mirin ni saran jin masala hi mang li focus al ga ring haidam chan rana chi ba niamong re gi ne no ishman ng sak ha dam bing ji na Thangmeilak ne shichintheilak azu hi the quarantine bam da kle tam hilila number shok pai sala azu online course na huil ka na sate gi gi no mirin ni wang kana ga pai na mirin pai da shichin pai skill ji tam khil ka na ring bam sa si ji ba na phegar kha ka khwer de singra itum machung rum lakse atam hi hun na khamang mane itum matala ga na shichin khilak se gi ji hangai na tam khui high skill che na or na ari azza dam hiling rang quick high award jena value term da ming ting sak pai lakho achon thang quarantine hapok the thar adam chili mumbai li khleng so naw kai na shimi mak tieno lang laga whatsapp group sem laga atumna bible ko tong ga hi ada itum quarantine adam mili pa kup ngai ili kha yang sang jon no da atum ili hangra sa ta ina ada atum li kha kai chami laga atum bing Genesis to Revelation pa po kai ne tada kamatha kwanaba mikai khena the whole Bible 66 book 17 days liba ko puchine mikai khena 22 days kai khena 25 days ashimi mkhwing jajili mishini jishadna Bible khup hi pa ko khaine atum bing hi expect masalak samni je mirin ni Bible ba ko brag je hi ina tam kuiba na ba mi akhana ada aman atam yaman sakla ga shi chin laka hi sara da and dedicate salaga kala determination ne laga persist salaga ot sak ja tam chan itum mi mirin phegar kar khila ke athumu atam athumna Bible pa ku khai je ariam mang salak to leim de isingra chena hangai ban na ba itum atam hi tada quality salakaina productive salakaina shichin se gi hi itum psychology easing the remind sangai de itum na Proverbs chapter 6 verse 6 to 11 Proverbs 6 li ba tam chan kharjan mathala khai kharjan na ka bi hedli thangme makeup je Solomon na bi khai kharjan chaling wi kharjan in the verse 60 bangai le le shingra verse 6 8 9 10 11 hi tum pangrum say 6 zaling le aying lo o jangshie awi otsak yang khwilu kala dam khwilu ana lum ga chang ka sagaza ransanga kala mahali za khwai ga sipri number 9 o jangshi na chili kran ka pi fur kala ka pi we na nga karthilu ka pi we aina na ka san nga karthira 10 ka shi ga pi ga khwi hun na ka nga samu khwi ka shi ga pang ma si da ka samu khwi chi aina ka cham khoji na nali rasa khai ga jammi da nali rara rai khawa mi thada khawa rara da kapi hedli chaling we nei thon da kui tam kui bai otsak tra le le aria da metran khresa da chaling bing hi Thangmeilak aina otsai atum bing hi lum ga chang otsai si ga chang wibang ngarang sangai akama wibang ki zara ki mangra da ngaran sang laka kachot kachang atamra le ji thail ga tam ngaran sangai hi thada ina phanin ga Thangmeilak khaya phaikar la ke itum rara da khle tam hilila itum arui hiena chaling wi thada atna lum ga jang kasa kasa ngaran sang thada arui tam chan ni itum na rara da khle mirin wang ngaran sang khai tam chan akama khradam chan itum malong ring pai malai mane chena itum thang leo chadak le itum oti Thangmeilak in sa se che da chaling wi thada itum damkhi da itum phaikar kar lakse che hangai ga khani le chaling bing hi hard working salake thade pangla ga na otsalaka athumna ka da harto mehai na la mabi gi che thade jang mabi mapam lo otsalaka kasaga za je pong da kle shimle ya atum bing cha ga hard working sai itum la chaling thada sa se je ba itum bi ke mathai ma cham lak mra gi chi ina shan khwi de le chena itum la hiena tamki se ga khani le chaling bing hi and chaling bing hi they never give up
machi hoai lak mane atumna chatchi masam phangna kaina da shim mahanung lak mane itumna the jena itum Solomon ne hangda khleban na he jangshi na bijing for la kran ka bifra ka cham go jina nali te ka sadam tran na makamro ko da nali ili hang matin da khle itum arwi tam tran hi muchu khuilaga mirin phra ku atam ngasa se itum mirin hi yam gui ga than wo shingra yam guili no yam gui jili nana khia theiling sangai klag ji khamata ya ne nana akhama wiwang tada agachanga thingrong ma khaning la ling sangai pai or nana mansak me tui ji thingrong ling sangai laga now thought na shaile la mukup ki ji thingrong ling sangai pai chena in hang hai ban ba noi mirin yam gui jili nana mirin pai da shaile mukup ki ji a thairong ling sangai lo ji da noi now thought na la nana sa sang hai ya ngarang sang hai mirin chena sokhami nasagi ji ne Legishing ra tamia mansklake verena awi otsak vai oktuli jipam gahene verena ji chawi mirinli sangsak khangai ji phakhui laga Varewui mingteng dek vai tum mirin ringwa se kichi hi in hangai thang mathangka nana ring hai mirin nana shichintheilak Atam verena nali account mi finally horror salak now re atam je tran da vrali na detail account no mirin ga da ringaira no atam ga da shichinai ra ji na ina account mi ki ne itum atam mathala ne shichin laga mirin phekar kar se khnaw pointly Varewui kaphaning theida ringlo Varewui kaphaning theida ringlo 60 70 li thal ki behavior chu bangaina mamang mua lo kaprohona natumni ki sang sangai kala gachi phapilo ina kharjan hi hangai ga natum mathami da phaptara itum nganui ga jang legishinauli leather ga bi hi chatna sai wo leather ga bi hi thumi atamaina ungkup sang khai thai legishiwi leather pa pa khangai ada awi leather ji pangai lake tamakhli leather sang ma dam shan mati shi la phanga shi la ga pa atam nang vai kalai thumna leather ji ga pa dam shan anaki sang sangai or khipa winning ge chang khi thumna apong tong ga ti lai na theisha pu chi ne yang chi ta ka mai na lek shengra Varewui kaphaning theise ja kha Varewui tu hi barali Varewui tu li Varana sang sak ngai Varana wang sak ngai Varana okthing sak ngai ga tong hi detail sala kai na kapi hailak ta leye itumna Romans 12:1 and 2 kapa tam tran hi da kapi haid leye achinangra Varewui luka mission mangaina noi pasahi ring thurjika chalaga kathar Varana niong go pai mirin ringlo hi Varana sang sak ngai otsak ne oktui khang jaji limang rum hailo kanawi ning on thar wanaida ringlo chitha hai kha na Varewui sang sak ngai khamatha awi ning ge changji theira da kapi haid le itumna Varewui ring sak ngai wa longchile ring khai tam je tran Varana sang sak ngai apongchi Varana itumli nga ha hangai na chi thai mirra da kapi haid le Proverbs 3:5 and 6 li pa tam tran Varali ji hanlu iji chakla tali maji hanai lu chi thai ka Varana no shongfu ji chi thai mirra da kapi haid le lekshin ra na Varewui ningi changkala Varewui kaphaning ati shuda ringli ka no we ninkhan or no we sang sak ngai wa longli ring dikla itumna Genesis 11 ji ka patam tran thochi wi miping na Varewui kaphaning ningi chang maning la chulak hai shim sem ga ji are mang saude chita kamai na Varewui kaphaning kala Varewui ningi chang maning la saga ga no we business ro no dream ro no we family planning ro no ko tong ga ji Varewui kaphaning maning ka are masar ne ga ji tumam lai ha se chuwaina lekshin right tumwi ot ka sasa aya yavali Varewui kaphaning Varewui ningi chang we alongli
ringwa se gi kanao sada hangai itumna Ephesian 5 verse 15 to 17 li paisin salaga muchungrum khai tipong bing chiba like Mishar Mikarda ring plongrali Thangmeilak aina ring plongrali Atam shichintheilak aina ring plongrali kala Varewui kaphaning theida ring plongrali gi itumna muchungrum mairi nutum saikora sokhami Atam Ngasharlak leira da shitsangai kanao sada nutum saikora nutum Atam kushoklaka nami khai chuwang ning shinaire ina nutum saikora le thada siyasa laga thada kopsangai rali siyasa se sakwa randali ning shi Atam kamatha hiwang itum namuchukrum khai hi aka khanang da sifu da jodakle Atam hitran hilila Rana lay the lay ji tum shankui laga nana itum ning Ngasharlak and the Ringsa ngai gaji la shankui kala bra nana itum li Thangmeilak and the Ringsa ngai Atam thai shichin ga Ringsa ngai kala no kaphaning Ringsa ngai gaji itum shankui the lay matai mikarda arwi Atam chan hilla hili nganang rum khai so na ping sai korli no sokhami ta shomita as coronavirus here ka cho chang da sifu da kle tam chan hilila atumi mirin sai ko chilina na miyon mi da so khami mirin na ngak mi da chingri khai mirin sang sak mi lak lo ge hi nali bol shitale na so mi lo yeshu christ ming sing da siak sane amen ning shinaire khanao sada iwi weekly sermon ngana ngai bing da iwi YouTube channel heli da subscribe sami lo next week da nutum da ngana pai ceremony na la sang mira salwi nauke intum sai korali Varewui makwa sok mi ta shung mi chingno amen